जेम्स बॉन्ड की एक्टर सिन कॉनरी लेखिद्रे स्कॉटिश एक्टर ओरिबा जेम्स बॉन्ड ओइना पाक सन्ना खंगनरिबा सिन कॉनरी मसागी चही मौद्रा सुबदा लेखिद्रे हाइना इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना फोंदोकली सिन कॉनरी एडिनबर्ग की फाउंटेन ब्रिज तकी हौरखिबा मियोइनी महाक इहान हानबा ओइना 1962 दा डॉक्टर नो हारिबा फिल्म असदा जेम्स बॉन्ड की रोल लौदुना फिल्म कुमखी मसिगी मतुंग तारकपदा अतोपा ऑफिशियल फिल्म मंगा दसु कुमकी अदुगा अनऑफिशियल ओइना नेवर से नेवर अगेन दा 1993 दा कुमकी जेम्स बॉन्ड की 007 दा बेस्ट एक्टर ओइना पाक्सना इकाई खुमनरी इंग 2002 दा हॉलीवुड पैलेस दा महारानी ना नाइट हाइबा मिंगथोन सिपी की सलीब सही असिगी अगस्त थादा महाकी मौदा सुबा सही की मपोक नुमित की थौरम पांगथोकी जेम्स बॉन्ड प्रोडक्सर ओरिबा माइकल जी विलिस अमदी बारबरा ब्रोकोलीना हाइखिबदा सिन कॉनरी लेखिदबगी पाव असि ताबदा पुमनमक मांग ताकलबगुम खनखी महाक मतम पुनमकता ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड ओइना निक्सिंगदुना त लेरगनी सिन कॉनरी स्कॉटिश पु मनिंग मखा तमनब होनबदा मतम सांगनागी ओइना सपोर्ट तौरंबा मियोइनी इंग 2014 की रेफरेंडम पांगथोकलमदागी मांगोइना नसथकिबा इंटरव्यूदा महाक करिगुम्बा स्कॉटलैंड यूके तकी मचे तानबा भोट पिरकपा थोकलगदी महाकी मयुम ओइरिबा बहामासतकी स्कॉटलैंड हलकपा याय हाइबगी वाफमसु फोंदोकलमखिबनी स्कॉटलैंड की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर निकोला सर्जन हाइखिबदा ngasi ayu anganba matamda sar sin कॉनरी लेखिद्रे हाइबगी पाउताबदा थमोय काइखी ngasi अखोगी जाति असना ख्वाइदगी नुक्सिजरबा मचानुपा अमा लेखिदबगी दमक्ता तेंथाना ओइरी हाइरी सिन कॉनरी एडिनबर्गता वर्किंग क्लास की फैमिली अमदा पोखिबनी महाकी थोइदोक हेंदोकपा मगुन हाइबबु टेलेंट लेबा अमदी होनबा कनबा मियोय अमा हाइबदु ओइखी महाक इंटरनेशनल की ओइना फिल्म आइकन अमा ओइबता नतना मालेम की ओइना सिंथानिंगाई ओइरबा एक्टर सिंगी मनुंगदा अमा ओइरी सिन कॉनरी बु जेम्स बॉन्ड ओइना मतम पुनमक्ता निंगसिंगदुना ता लेहुरगनी महाकी एक्टिंग करियर असि सही यांखैरोम हेना चथरमकी अदुगा इंग 1988 ता अनटचेबल द लौखिबा रोल की दमक्ता ऑस्कर अवार्ड फंकी सिन कॉनरी ना कुमलंबा अतोपा फिल्म सिंगदी द हंट फॉर रेड अक्टोबर हाईलैंडर इंडियाना जोन लास्ट क्रूसेड अमदी रोक हाइबा फिल्म असिना सिंगबसिंग असिनी अदुगा अतोपा पाव अमना रिजाइन तौखिबे एमएलए सिंगना बाय इलेक्शन तौहनबा नते कांग्रेस पार्टी ना तौहनबनी आरके इमो स्टेट असिदा हौजी केंद्र खरदा बाय इलेक्शन तौगदोरिबा असि रिजाइन तौखिबे एमएलए सिंग असिना तौहनबा नते मसि कोविड मरक असिदा जून 13 ता कांग्रेस पार्टी ना सागतखिबे इरांग अदुना बाय इलेक्शन असि तौहनबनी हाइना इंडिपेंडेंट एमएलए अमा ओइरिबा आरके इमो ना फोंगदोखरे ngasi sagolban bijay govinda community hall da pangthokiba sakthong gyas yanthokpagi thoram amada imon haiki kendra manga da by election pangthokadariba asigi manungda singat kendra gi oinadi uncontested thagalakhre hauji kendra mari da by election tawgadariba asi mla sing asina government kandaba yade haiduna lawkiba stand adunani mla sing na resign tawriba si araiba natte maram leibana tawribani स्टेट असिदा बाय इलेक्शन तौगदरिबा सि कोविड मनुंग असिदा कांग्रेस पार्टी ना पाछोय की मफम अमदा हौखिबा जून 13 ता मिनिस्टर खरसु यावबा बीजेपी की एमएलए अहुम रिजाइन तौरे हाइदुना प्रेस कॉन्फ्रेंस अमा फमदुना इरांग अमा सेमगतखिबा अदुदगिनी स्टेट असिदा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अमा लापदगी गवर्नमेंट असि कंदबा यादे हाइदुना एमएलए मंगाना लौखिबा वारेब असि हिस्टोरिक ओय एमएलए मंगा असिना बाय इलेक्शन तौहनबा नते बाय इलेक्शन असि कांग्रेस पार्टी ना तौहनबनी महाकना हाय इलेक्शन कैंपेन दा पॉलिटिकली ngang अकाइब लेते अदुबो अहेनबा अमदी लनाई की ओइबो वाफमदी ngang फै हौजिक बाय इलेक्शन तौगदरिबा केंद्र की रिजाइन असि बीजेपी की एमएलए रिजाइन तौरबा मतुंग कोर्टा अमुक केस थाबा मोय गुम्बा नत्ते बाय इलेक्शन पांथोकदरिबा केंद्र सिंग असिदा कांग्रेस की कैंडिडेट डिपॉजिट मांगबगी फिवम दा लै बाय इलेक्शन असिदा मिरेप ओइरिबा एक्स एमएलए लोइनमक मियाम की मिहुट ओइना हलकनी अमसुंग गवर्नमेंट असि स्टेबल ओइगनी हाइबगी थाजबा लै अमरोम दलाइबाक सिगी ओइना उज्वाला स्कीम लोशन खिबगा लोइनना स्कीम असि खुदोंग चाबा फंगौद्रबा सगोलबन केंद्र की मनुंग दलाइबा गैस कनेक्शन लेत्रिबा मियोय चामग हुंद्रादा केंद्र सिगी एमएलए आरके इमोना महाकी लानाई की संफम पुथोक्तुना गैस कनेक्शन पीरदुना हाई केंद्र सिदा गैस कनेक्शन लेत्रिबा उज्वाला स्कीम की खुदोंग चाबा फंगौद्रबा मी चनी खरा हेनबना फॉर्म थाजिलकपा सिगी मनुंगदा फॉर्म हाना थाजिलकपदा खुदोंग चाबा पीदुना ngasi मियोय चामग हुंद्रादा निंगोल चाकौबा सिगी मांगोइनाना गैस असि येंथोकपनी वालहौरिबा सिगी ओइना सु चाकौबा ममांगदा गैस असि येंथोकनी ngasi yenthokkiba gas asi mahakna lanai gi oina mi amada lupa lising ahumga changa mari changna connection tawduna khusina khibani makata na kendra sigi paikhat pe awa chawkhat thorang sing paikhat khigani haina RK imona phongdokhi thoramadu da sagolpan constituency progressive committee gi president El Novo amasung laikai gi ahal singsu saruk yakhi aduga topa paw amana
Turkey amadi Greece juar hakibada sikiba mioi masing kunipan sure yunggi ate kai marakta leramba mama macha kankre. Turkey amadi Greece juar hakraba matungda sikiba mioi masing kunipan sure aduga asopan nangba mioi masingna chanipan henkre haina official source amana phongdoklei. Yuar haduna yum tekpadagi pung taranipan rom chupna yunggi ate kai marakta nansinduna leramba mama macha ahum rescue worker singna kanba ngamkre. Turkey gi port city oriba Izmir da yuar hakibagi thodok thokraba after shock kaya amasu thoki. Izmir da yuhar hakibagi thodok thokraba matungda after shock kaya amasu thoki. US Geological Survey na haikibada yuar hakibadu magnitude 7.0 aduga Turkey dadi 6.6 tagi tathai hairi. Juar hakibagi epicenter adu thienna leiba oibana ithak chauna karaki. Masina Turkey amadi Greece ta leiriba samudra khongban amadi island singda ithak kahanki. Izmir city da sikiba mioi masing kuntaruk sure aduga Samosta sepal ningkhaibadagi nupa macha ama siki. Hauzik rescue worker singna ahing thinaidana Izmir da leiriba ningkhairaba building kunda ahing bamioi singnan sinduna leibra haibagi thi humbagi thabak chathari. Building nipanda search amadi rescue operation mapung phan chathare. Aduga atopa location mapan da su operation makhata na chathari. Yuhar hakibagi thodok thokraba matung pung tarani pan chupna yunggi ate kai marakta nan sinduna leramba mama macha ahum rescue worker singna kanba ngamkhre. Hauzik nupi adugi mari suba macha amasu kannaba thabak chathari. Rescue team singna yamna kanna honabadagi mioi singa tu kanba ngamkhibani. Hauzik phawda yunggi ate kai marakta nan sinduna leramba mioi chama hena kanba ngamkhre. Turkey gi environment and amadi organization minister Murat Gurung na reporter singda phongdokhibada mioi chama ga marphurom de yunggi ate kai marakta nan sinduna lerangani thajanari. Central Izmir da leiriba authority singna mioi lising ani rom hena leina bagidamakta 10 khangetuna sem sakre. Masi makhatana building kaya ama ningkhairakpa yabagi akiba leiri. Rescue worker lising mari rom amadi vehicle chambri ga humdra manga amadi sniper dog kun hena sinaduna rescue tawbagi thabak adu sathari haina Anadolu News Agency ki report na phongdoli. Yuar hakibagi thodok adugi matung tarpada after shock chambri rom hena thokpana maram oiraga makhoi gi thabak thoram singda akaiba thohali haina Turkey gi National Disaster Agency aphatna hairi. Aduga atoppa paw amana Armenia ki Prime Minister na Putin da security pibhinabagi wari saba honaba taksinkre. Armenia ki Prime Minister Nikol Pashinyan na Russian President Vladimir Putin da Nagorno-Karabakh ki conflict chathengi matamasigi manungda security pibhinabagi wari saba honaba taksinkre haina official source amana phongdokli. Armenia amadi Azerbaijan ki marakta na hongna na wari saduna ceasefire thamba yadraba matungda thawong asi chatharakpani. Pashinyan na Putin da ikiba chithi adu da hairibadi Russia na Armenia da security pibhinabagi damakta athuba matamda wari sanaba honabagi wafam taksilli. Armenia amadi Azerbaijan ni marakta Nagorno-Karabakh ki conflict asi loisinabagi damakta irai numita Geneva da wari sarba matungda ceasefire thamba yakhidraba matung thawong asi chatharakibani. Ngarang ahing amasung ngasi ayuk anganba matamdasu khut thoknabagi thodok-sing chathaki. Armenia gi foreign ministry gi maikaidagi thadorkiba serol amadadi leibak ani asigi marakta khut thoknabagi thodok asi henna pakthok chawthorakpa yabagi akiba lei. Observer kharanadi lan asida Russia amadi Turkey na yawsilaktuna henna pakthok chawthorakadra haibagi nungnangba leiri. Russia na Armenia bu sawgatli aduga Turkey na Muslim singna namna khundariba Azerbaijan bu lan asida sawgatli bani. Tha amarom helaba matam asida Nagorno-Karabakh ki wathok kamari lenana Armenia amadi Azerbaijan ni marakta khut thoknabagi thodok sing chathaduna lakli. Nagorno-Karabakh ki region asi Azerbaijan ni manung channa leiribani adubo hairiba lamdam asi Soviet Union kaikhraba matungdadi Armenian separatist singna control tawi. Satharaki balan asida mioi cha kaya amasire. Malengi shakti leiraba leibak singna lal asi lepnana bathemjenba ngamdana leiri. Russia gi Armenia da military base lei loinana Yemen ga defense ki treaty leiribani. Armenia ki Prime Minister na Russian President bu security ki mateng pibhinabagi damakta athu matamda wari sananaba taksilli. Russia gi maikaidagi phongdokhibo wafam amadadi makhoina Armenia ga defense pack ama leinaribadu machet takraba lamdam Nagorno-Karabakh yaunadi extend tawroi haibagi wafam khangalagle. Adubu karigumba Azerbaijan gi lanmi singna Armenia gi ngamkhai paring da lansilakpa thoklabadi security pack ki mateng oina piba yaba mateng adu pigani haina khangalakle hairi. Armenia ki Prime Minister Pashinyan na Russia ki President Vladimir Putin da igiba chithi aduda Azerbaijan bu Turkey na sawgatle haibagi wafam su khangalle hairi. Aroibada Paubilai News Reader ki video yengiriba khudingmakpu thagatchari.